tamati fanya baba nungwa subhanallah. Wazalendo watukufu wa Komori ngamjoni Sami ba video nakaifanya banu sihanza hangu sha mjoka na de connection lu ya trawa yawange amuaminukana karjatimi zizo kaondora kanzari mwambieni miata nsujoke video hii ikiri au kejakiri shao muhimu hangu siwene sambabi ye message shama skitifu madziro na mwende mwanga na mwonebu wa Komori maskitifu madziro ibanu nyinga mfikiro kana wakati koja banuri zamba ukaya insi yatu irengwa ni mafavalu insi yatu irengwa ni madiktatori makrimineli zinto bianda zibizi zinto bianda zibizi nshwafi alafu lelo inu mdobira mwejini kaufari mwamanga mwendo mwasherehi mahamengo mitsano ya uhuru mwijamanu mwijamambo wa Komori ujinga na ulaba ranyi mluharu mwembaye zinu rembabiza wandu waloho dingo ni mwembaye zinu na mjobanu mwijamani mambo wa Komori ulaba na ujinga gamona utsa inumba rezo inundongo za communication shesha hanyudo widzi afubanu mwijabanu mara ya ndongo za ulaba na ujinga ibanu zinuli bomsadiye gojuko jawambe wa Komori ndongo hindi ni ujifari na ndongo hindi kwanga mona mshindwa nembarezo shabanga mtuja banu mje mwambo wa Komori ndongo za ujinga na ulaba halafu wa Komori kwa tuelewa hawe mkomori katsubutia mwambia nukananga mwambao ndongo za makalima za ujinga imbarezo halafu lelo mdobira mwamba kanga mwando mwasherehi mahamengo mitsano ya uhuru zinuka mtwanza rido mwambiani halafu rihunde mbabiza malaba wakewa dingo ni mwanyu wadobira mbukanari ngwa defonde ba malaba hamandanyi konyi malaba nyonsi pia zitobia hindi hatembare zonga mwanao sichao kanga wandu wa mriyawani watusubutu mwambiani za tobia mrenda wensi ya trenu si mwengoni mwasi jombrigensi hatufanya manu mazamba ya muhandu zanyu kukamjana mazamba arjo mwambia nukana notsi haki za ndongo mrira ndawo hai tobia ndaivini otokensi hatuba hitso jerengwa ni masera jerengwa ni majindu msiru bai afisuka mtutani mwambieni mtsanyu mlingensi hatu mwifanya mashiru shamba shomu handu zanyu nyuondo hindi ndo mwezanyu tsona mbandrongo nzime joka usahilishe mwana mkomori simba maji simba mwenje hatembarezo fodo jwa werenga makoti wejire mamade zemfule za mji hamade zemfule za mji akarnaomba ni nafasi Allah karnaomba ni nafasi damjojo fanya hizo mjo kwanza mfanye shikade nsinu
insi hanyu ha wajoishia ombe ukanaringari ngwajifereshe yao baringo alaliko sijima masomali waje wafanye feti ebanu mtswenda mwafanye feti konyi masomali anyimde ndeje nyinyi sabari mwaje marengensi hatu inu mwefanya mashinu itea mtia wandu haru mahararata kabatsi mrusubutia hamba mbarongo hambezi mtabishao hambezi mrirendao wanyi wandu hindi kamutanzari zambe ni wandu hindi swafi ranyi marengensi hatu rembabiza wandu waluho dingoni mwanyi nyimba ni wanda huu karena mbani nafasi nsinu ya hatu sotspia kanga bwana adamu watu subutu mlaiyani wa mwambiani nukarito mwambiani shikarsura mndu kati mnyezi Mungu nyimba mzalwa ni mbaa jamregeti atu numdirende ya mashinu itea mrisasanya mritoaze roho karsunda mbelu rahala karsina ata mnyeshi wakimwana damu dabu mlomba kwezi watukufu hasuala la mwisho nilikazoba ngamanzo ndongoze mahakama Komori uswani de mavuka amanzo ni mrongoze ni nyimavuka wahensi ya twin ngama suala tuyelewa zabarindi nilelo wajo karanya yatuhumlwa na ndrongo yarengwa ya hezwa madadepo yende afanye maha haumezi 6 haumezi 4 mwanadamu yaje ya klasewa ya kani ya klasewa ya ukane mwanadamu irifanyaze zanketi rihundukana emruwa ikatsi harumaze ndongozinu zabarindi nyimavuka mtu demande mruyali ba domagentere haruma mezi 4 mwanadamu mruyenda ya kaprizo haruma maha mruya kaprizo zendrongo za roho ukane mwanadamu waikatsi na ndrongo kao zendrongo zinu kasija mkwese katuzijua zabari nyimavuka mtu demande mwanadamu wala ya hunda domagentere ya uchinende ya jangali ya unono wahe shabondo kanabo mdu hafungulu abo baki ngeyawe mahanenda na dhulumi wao prizo katsumwele wani nyimavuka suala linuli suala lingilo ziru bwa Komori mwanadamu ya jotu mloka hahibi mwanadamu jotu mloka na harwahitswa mwanadamu jotu mloka na haviole hende yafanye mahaminga biprizo osku ya joka hukumlwa je unri hokana za ndongozinu emru tsindo ikazi jakansi ya mundu kamru wa ihapuliliwa bahi henza shakabatsi namna ya ushindokane prizo nyawola ya dhulumi waze hakizae ya hunde namna ya ukaya shinde omwe sonda domagentere ya twenda l'hôpital sino henye manunga wakatika ukena ujokiri mrende ya vurizwa prizo mru yafanye mahamili mru ya rohe ike mru kana utsahe mru ya kahukumwe mru ya heze mru makobani enye indensi ya hatu wanuko mru uriyo hufa shakabatsi mru jwenda dhulumiwe mesha yae mahamili mru ya tolwa prizo ya jambo ukanabala zendongozinu kutsibuhari ya bubahi yawe mahamili nsukona nende nake prizo niremwa ni mabade hata ni jebano njena mokana zendongozinu nsuzi juwa ngampulilwa nende zangu abubahi kabatsi domagentere singarambao wanu komruri hufa ensinu komruri hufa mwesheleye ngekwezi watukufu
njaka na mada injitsika na mada ya mwando sherezo ya minike itawa nsujuwe ke video hii waswili shatsika ujabanu njeni huambie bo msaidie nuambie ukaya karadhibo msaidie hokango chodobira wamba ukanaringa mwendo mwa sherehi mahamengo mitsanu nongono hata rezo kaiti na mrenzo ujinga chebanu mjemdobira mwa mjilo wana wakomori mwambia ndongoza ulaba na sona mtamradi andani ngamwona bo msaidie ndizo ndongoza niko mwambiani ekakwa lingina ankili ya ulelansi ngamwonao garendo rende haruma vacances ya mashughuli wananyasi walo Ulaya wado wananyasi kao wao jana mapesa haina mruhashi ndi haundurali jana harumia yawezo wanduwa kufanya wandukansi wafikiria ukana asha namna jerjo kaushidari fanye programu ya ukana wananyasi walo mangangwa jao na rifanye mezi mine wakeka kabakoso mtsohole wakeka bakoso gashi wakeka bakoso esansi wakeka bakoso gazuali hakawa odo wandu wajoka ubalaze mali ya huja ile daula ishinde hunde pumba la mapesa shawati ndami nulova nunatsu paro pashienda tamali mamtsingo balale garlaha ngutende tita 5 litri za mafura yabo mru kalkule joka ushinda test wa 60 litri haina usiku wandu kansi wafikiri namna je aba hainu ngarendo haruma wakati ya mashughuli yabunge bido mwenje uke 24 sur 24 ilezi wanda zirumia ze mashini za ufanya mabiro iliba ke mwenje pasko abo wangu wakosomeo awesa yo mapesa nganji yao sho wakati banzo babidi bakosomewa mwenje bakosomewa mbendwa hula bakosomewa mafura wondo wakati zinduzo zitawao zitsoundria ngiamwe zankiliza hanyungizo ndabo ngamjoko uja mlatsezindu wakati majevia wajoka huja wapashie do wakati mjoka uja wake mwenje wadu wakati bajoka ukagazuali ewenge hulwao ni ndo banu huende santi inuti mpaka zitwazi huu na mbanku huende santi nwankli sho wakati vanoma pesa yodo wakati zinduzi chawao ngabole lo inunga mjoka uja mjifahari mwambe ukananga mwendo mwa sherehi mahamengo mitsano ya uhuru wanduona haya ya ukana ashana rifanye programu rijue ukana paske sainu ridua kana di malala vani mlitashonga ridua kana di malala langi mlitashonga ridua kana di malala karafu mlitashonga abolelo inu wandu kalkulo kana le di marilo nilo omahaunu waudu wananyasi walomanga wajao abolelo mafura ya titawe sohole ititawe gashi lititawe shabu ya kanywendu wenza shonga halafu mrudinga ani mrudi wadingoni hanyu ngabo malaba wenza shonga watsohele okana banungwa ulwa yao shamja mrengensi hatu amtomnikane mfano mzima bakomori inamna wandu ambao kana belu hasasanyensi inu belu tsidi wase ukana ukadhoma na waheze kaderi ukadhoma na waheze sifaderi urambi yebo belu le jimbi embeu ya jimbi ivumbulwa na belu lelo urambi yele kolatini livumbulwa na belu lelo hudungu yabo huwa la miria masera ho mijini hatu miria dwangwa misadrago na mijenje rijerdo soka jomoto subilo ni masera na wafu halafu lelo kweli haka Mwenyezi Mungu mwanadamu yatsu paro ani panuko mtoka na ensi yatu nyanga miandro mwanadamu yakaharumaza kaderine zisifaderi hakika ya Mwenyezi Mungu ketwangwa banuye bwana waide ukomande zembeu za majimbi ne zembeu za trama shari ngwendo yake defy wa kijeshi na ukaja poroka security hani na mwono banu rawaswidi wanu zinusi uzamba uka ensi inu ngiona wana wakomori wasoma
shamadama emru ya rengensi hatu yekanza mru ya soma ujo kanafikira ya ukana ya lelensi yehenda harenge maguruweti ya doya sindiha maguruweti kawa ya ruhaze pine haukagujo shinambele guruweti linu na lihimebanu ndi hatu arihunda shangasina wana wakomori wa soma ya ushinda wa lelensi inu ya ushinda wa jusensi inu shaizo kazitsuoneha kuchojwenende ya rondwe maguruweti ya jambe na ya trende ya bubai ndishatsongeza rangamia o alafu gari mwambia oni nyimbabiza wandu mdingo defande mbabiza wandu wanu ari mwambia anu kana karjala horudi ngasitayari ndensi ya hatu kanga mbabiza wandu wadingo habanu werisiza wandu simwengoni mwasi singa sitayari rende fidia hasibabu ndensi ya hatu inu kanga mbabiza wandu wendo we hanguli wambabiza mahoho warende harenu for 10,000 francs ari mwambia unukana na mfahamu yensinu ya hatu sonsi pia heni joja banu hasharinga joja banu nana masumbu ina makodenga jore mana ensinu kartsuria hata ensinu nyimbabiza wandu mdefanda we mbaye zinu ari mwambia oni sikartsuria hata mungu kartsuria hata mungu antuka sitima crimineli sitima sauvage shangari mwambia nuka na ikazi jaza mihono ngasitayari indensi ya hatu kamna ushangaza kamna urishangaza mwensi inu ari mwambia oni na mzingareza adabu za hanyu nyimbabiza wandu ritomwelewani ebanu nyinyi mwenye wandu mwaka urememba ezinu eza badili hahindrini lelo mwajamru dimfedhe hiyo wala mwaka nyina ojana nge haukaza banu he adabu ya hangu ne maste ngamparo wanaama watukufu ba vanuze mbwana zinu rijao banu singari tsingo shemeza heze tabu shangari aminokana undu wananyasi ngamparo wanaama wafanyao ze live homisiruni niwambie ukana singari jo tabiha wakati mraju jabanu ya resalamu hadungwa nimba haumri ya jo jabanu ya resalamu hapanzishwani nyoha honsingoni yo Allah ngar jo tabiha wanu narikeba nuri remane hata sha Allah zonda ngar jo tabiha wakati jo hunda mwananyasi ngi harumwa live harumwa maramba ngabo nyoha ya mjaho nsingoni hau hadungwa nimba wallahi ngarjo tabi haswa Allah billah wangenga mumparo ninyi wanama ikawe masikitifu madziro mimi hata mimi mujiuzisa ebanu wananyasiri ko he abanu rikorongo abanu baundu ya hatu ebanu kongabo wandu walola ebanu nyikamna malaho ya utoka bandani mndongowe mana mwana mshwangu zaituni tsuanja yabo mitso monaru mwesiti yahe arumale bandala hahe suvumba wasa tena sha bandu ya wananyasi wa hao banu watoka misiruni mahala nika juzitsono video tsiyo mru ya kamsiruni ata sidona manyoha ijoka umsao nsingoni kamkaradha ndo akana baraka mahunda mbaba vanulwe moroningi ho yabo lwe moroningi ho yabo haumru ya kogari ni hahe haumru ya kembaba hanikao ekanga bonyo ijoka unjia mru ngabo jirani ujoshinda wenyo haila mratsi jihunde marambani waeche ya ufanya live omwisomrwa jonjilwa ni nyohonsi ngoni banga rjotabia wallahi ngarjotabia nyido ananyasi shauba sarjona mru hajabano hare salamu hadungwa ninyo hahonsingoni wallahi arjotabia haumru adungwa nimbwa
msiruni wallahi arjo tabia na mtafadhali rido mdoshinda reunda mbaba hanu vajoka tengwe na tsokalwe moroni haurike selecti haurike place independence vahanu vajoka wandu sharita wendongo za marambani na msiruni wallahi ngamjotabi mimi amjotabia mimi pour moi mimi ngamjotabia esanjona mwana mange harma live marambani hapanzishwani nyoha wallahi amjotabia mimi amjotabia hawa hadungwa ni mitsulu amjotabia swa wangezo mtsahani rudonda mbabanu rekansi ili refonyeze director za hatu ritaweho marambani hula sujarusu bilioni mazetwani wange hatanda yabo ngamshukuru mwanama Karim bani mono anje yabo komordunanus seden odo waze wangenga mumbusho ni maraba menji ni wandu mwaka udunge live yenu wanatifanya live ya mwando harmonja banu na kaushukuri ya emera baminja one video yo mbese yunguha balam aminu kanati zamba ndondo ya ukanati kaushukuri ya emera moroni hejiti hadipanda mwana yaifanya haruma eziara zahe ya uzifanya rumeshindo shambwani awamporofitaba hayinu ba live na kanefanya njeona oskwa juzi inu timwambia ndondo kana mime kansi vanu mukansi hauranya wa shikomori juzi inu tishukuria yemera moroni wale porondo wala tatimliwa za redzina umari wala umari mesole meri umari na namnejana wamba muradi wa homji waizi wa moroni uyenshi haruma omra wa jumamji haukananga rushukuria ukanaba nusikartsure mawandu surwaya na ziungo shadeze twabia oskuwa juzi zenongomera yazifanya ngarushukuri yao baswe haonesa ukana yemru wa ukana yake bazima yenu wazaze no wababa ne mashababi nando kaya ende shindo shambwani yende yaunde majaya yarongoze mzaze ukana insi haki ye mzaze ya mde yemera moroni ya juse majaya ende ya harumwe pubeli engande mamera wakaya wajoka warenge mzaze wola wedewa mfungu warudiwa tabase zindu za hewa zilata shemera haonokaya no haonesa wa ulezi haonesa mbaba mlezi haukajuswe majaya hindi hatiaru mwepubeli wangenga mumtoso nga mumsaluye hefikre kaundo na iwona mesolomeri jaifanya rumeshindo shambwani watina udiwaze mnijana mtukufu kaungari aminoka mnijana wa mahamishashi haukangara nzoa na zijana hamanda wanu wa adabu na mastei nade mnijana wa mbamuradi wa homji waizi wa moroni umra wa jumamji ngari hutosao mwananyasi muradi nguna jele mabani hao yake amandawe ya huonesa ukanawe mnejana wanzao omji waezi wa moroni bangar aminoka swanspia ngari yenshu harmwa omji waezi wa moroni kwezi watukufu wa mumboshole marhaba menji ngamjo unsamie katiringi wakati mwinji na mumboshole marhaba menji ni wandukandu makadunga live ya hangu yinu vatina udiwa za wanama wa Chaîne Libre de Comores habari za Comores Dunia News asemsiambeni nane ze siti mbali na mbali ziko renga zelevu za hangu zitambaza ngamumboshole ni marhaba menji yabonge ngarjona na wakati wa satsena ikala kalmauti arrihiza zeja mapya salam asantun marhaba menji.